Pato panakumanin mo ako namu Chachi makunerin hama inane gunabu Runu maregaku japoraku ni Runanata eguidaugu inane wa Feliz Natal 25 de diciembre Feliz Natal 25 de diciembre Che ciucciaru Puccini Che ciucciuni in hamma inaman yaromu Rugui wa mana na uchigagu ina peta Runata ruchigani Runata ruchigani Feliz Natal 25 de diciembre Feliz Natal 25 de diciembre Che ciucciaru Puccini Pato panakumanin mo ako namu Chachi makunerin hama inane gunabu Runu maregaku japoraku ni Runanata eguidaugu inane wa Feliz Natal 25 de diciembre Feliz Natal 25 de diciembre Che ciucciaru Puccini DJ Lex Ticuna or DJ Gospel Intuition of Brazil. Che ciucciuni in hamma inaman yaromu Rugui wa mana na uchigagu ina peta Runata ruchigani Runata ruchigani Feliz Natal 25 de diciembre Feliz Natal 25 de diciembre Che ciucciaru Puccini No maru nataru chigawa nango Runyata egu Eru no chigawa nango peta Nyama petaru nata chigauchi Nie ciucciaru chigao Nie ciucciaru chigao Ingune Nie ciucciaru chigao Nie ciucciaru chigao Ingune 25 de diciembre Che armata na chigainya peta Erunya peta runa me chigauchi Inye ciucciaru chigao Jimaga kuja takuru no ana
tu bana kumani inua kunamu Jajima kuneru yamaina negunabu Runu marua enga kuja para kuni Runa nata eguida uguina neva Feliz Natal 25 de diciembre Feliz Natal 25 de diciembre Gechuchuaru buchini Gechuchuni inu humai na maina ni aruma Rugui wa manana uchi ga gui na peta Runata ruchi ga ni Runata ruchi ga ni Feliz Natal 25 de diciembre Feliz Natal 25 de diciembre Gechuchuaru buchini Gechuchuni inu humai na maina ni aruma Rugui wa manana uchi ga gui na peta Runata ruchi ga ni Runata ruchi ga ni Feliz Natal 25 de diciembre Feliz Natal 25 de diciembre Gechuchuaru buchini DJ Lex Ticuna or DJ Gospel Intition do Brasil. Yamaruna ruchi ga vanango Runia tataekyu Eruna chiga vanango Ipeta nyama peta runata chiga uchi Nyachucharu buchiga Nyachucharu buchiga Inguneni vite 5 de diciembre Nyachucharu buchiga Nyachucharu buchiga Inguneni vite 5 de diciembre Giarumea tanaichiga inapeta Eruna peta runa menchiga uchi Echuchuaru buchiga Eruna maruna takano nabu Nyachucharu buchiga Nyachucharu buchiga Inguneni vite 5 de diciembre Nyachucharu buchiga Nyachucharu buchiga Inguneni vite 5 de diciembre Shimari bakuja takuru no anabu Runge makai no maru tataingu Rungi antana ichiga guinya petava Numaru guaru wa enga kuni Nyachucharu buchiga Nyachucharu buchiga Inguneni vite 5 de diciembre Nyachucharu buchiga
que ya 2025 Remarutan ang gupit Ranyumaramar ninggu kuci Ya tahu naku Ya 2026 Ya todo algo Ya todo algo Ya tahu naku Ya 2026 Ya todo algo Ya todo algo Ya tahu naku Ya 'DJ Lex Ticuna or DJ Gospel Intisha do Brasil. Lex Ticuna, Rebecca na paeta, era mar ningu kuti, jange vaka uku, jatauna ku. Cima tahun aku ya 2025 Remarutan ang perkriu yung maru-maru Ninggu kuci ya tahun aku Ya 2026 Di alta tainggu Di alta na jogo Jatau ni ku ja 2026 Di alta tainggu
J-Lex di kunar pekan apa eta Erumaru ningu ku Chijang evaka uku Jatauraku Rumomaru tu pana Pema anikwa Di arta tangu Di arta na jogu Jatone kuja 2026 Di arta tangu Di arta na jogu Jatone kuja 2026 Kyu jatau ne kurumaru ningu kuchi Rutu panaru takana namae ngune ugu Rugu idu ugu runanaru chigagu Inya abeta igu ina neva Rungi antata eigu, rungi antavi ceigu, runuti kaugu jatuh panna. Rungi antata eigu, rungi antavi ceigu, runuti kaugu jatuh panna. Kyu jatau ne kurumaru ningu kuchi Rutu panaru takana namae ngune ugu Rugu idu ugu runanaru chigagu Inya abeta igu ina neva Rungi antata eigu, rungi antavi ceigu, runuti kaugu jatuh panna. Rungi antata eigu, rungi antavi ceigu, runuti kaugu jatuh panna. Ku jatau ne kurumaru ningu kuchi Rutu panaru takana namae ngune ugu Rugu itu ugu runanaru chigagu Inha apeta iku ina neva
Rutuban rutakan nanama hingune ugu Rugu itu ugu runana uchikaku Inha apetaiku inanefa Rungi on tata ane Rungi on tabi jegu Runya uti choya uti kuja topana Rungi on tata ane Rungi on tabi jegu Runya DJ Max Ticuna or DJ Gospel Invitation of the Brazil. De matar o neco já 2025 Rumaru tanago petu Runyu maru maru ningu Uchi já tá o neco já 2026 Guiaru tata aingu Guiaru tana jaugo Já tá o neco já 2026 De matar o neco já 2025 Rumaru tanago petu Runyu maru maru ningu Uchi já tá o neco já 2026 Guiaru tata aingu Guiaru tana jaugo Já tá o neco já 2026 DJ Max Ticuna or DJ Gospel Invitation of the Brazil. Feliz Natale, prospero anno nuovo Feliz Natale, prospero anno nuovo Natai, Nataru chigava Ingeva keku Yata uneku Nataru chigava nagu
DJ Lex Ticuna or DJ Gospel Imitation do Brasil.